Hayi namkena kambe ka Mazda Xitsonga analyst. Yeah, of course I'm the like Ben Manga the president Mranga Pound of course loyi nga link of course na Khutso mo ka TikTok. Yeah, so of course Khutso on TikTok mga mi kha mi tiva ngwenya leyi van'wana ku yi unique hi ndlela ya yona langutele ra yona mi kha mi tiva vo tala n'wina mi nghena ka TikTok. So ku na video leyi nga fika yi endla of course loko hi cheka la yi kombisa ku 2 days ago namuntlha timana namuntlha i ti 25 so probably yi nga endliwa kwalaho ka ti 22 or 23 ta July so hi fike hi twa yi fika yi ku vafana lava ti vhurupha a va swi tivi no sakara mugayo mani munhu la ku jikijiki la ku duma ya ku kandziya mafurha ya movha se hi yo yini leyi so before hi fika laha ko hi yo yini leyi mi kha mi hleketa of course ku ri this line yi huma ka track ya swingwiringwiri laha of course murangaphandle of course a ri karhi hi bifa lowa nyavani convoy Owen yi ku xidajana xa ka Mangeva. Okay, so hi vona ku video leyi famba ya kwini. Okay. Okay. As we have already seen, Mrangaphandle of course no na yi ri busy kha yi tlangisa vhuruvhuru pha kwalano ya BMW. Okay. n'wi voni na yena buti wa n'wina se wa swi twa na yena ku mafurha ya movha ya nandziha a ma khalabyeriwi sisi. Mi twi na swisi laha makumu yo a va yi bini murangaphandle la ku lula ntiyiso lava yi bihi hikuva yi bihi the facts va yi bihi the facts of course yi chingheni ka swingwiringwiri hi ku tlhe yi landza that track loko yi bifa miso lowa ka nyavani convoy xidajana xa ka Mageva hi ku hi fike yi twa yi fika yi ku as you can hear lifetime achievement moya mudesperate ngopfu la ku duma ku kandziya mafurha swi tshame swi humelela kula misaveni na dume ku kandziya mafurha ku kandziya mafurha ya movha la ku tsakisa njanganja mo famba mi tsakisa tinjanganja vana va valoyi as I've heard however already Mrangaphandle yi respondini for those who are wondering yeah fika hi cheka hi fika hi kuma leyi Mrangaphandle yaleyo yo fika yi hleka nje ho hi vona ku who responded here Capricorn as you can see Mrangaphandle yo fika yi hleka nje it means it does not care ya swi twisa ku va content nje mara va yi namulini hala xi yi bini la a kutsu xi yi bini as you can see yo Mrangaphandle as you can see on TikTok ya account ya yona leyi a yi zange yi va na much issue hi swona yo hleka nje so hi leswo guys hi leswo ku ramukeza mfisika banda kombela mi tlika subscribe. Loko ku tleliwa I love you kahle kahle le hina van'wana hi ta heta lembe yo tshama reds futhi swa good night hi nga vulavuli hi swona sweswo swi wes sweswo ku na laha hembaku hi swona